Kajing penen kami ke internet hapo Badlapur, hapo Maharashtra, hapo ke distrik Thane. Kala syak khang no bat ki babun ruki school kila syak khang kerdeb haka sngi balang haka arpoi terik unailar habaro shisngi halor kejing aki kebala jurba hapo station rail hapo Badlapur halor kejing syak keno lebi ijot ki arngut ki kena kentai ki pedang hapo South Nem Jakarta haka caka pule kejongki. Kinong sung jong kapat lapor kila pelong ya kecing yakhi apo station rail habat lapor baro sisni. Kinong yakhi kila ther mauru yaki pulit bat penjuloru yaki ing school. Halor kata kecing yakhi kabayadai bat kecing syala bijot kitegi kena. Ki pulit kila penbatai da kitawai yaki nong yakhi ban penpra yaki paiba baru ban penkhoj yaki lentirel nakabenta kecing lej kecing wan jong kirel. Katkum kajing ujor la kena bau akshay shin ubala le banyak kita gi kena hapo pankana jong kata school. Haga tiga jingja ki bor ki bani penyat ya ki school kila suspon ya utai principal badru ya ki nong hikai jong ka kelas bat ki we ru ki nong trai kentai. Kastor karjala haga sni balang kala hukum ru ban wen kamno ya langut ki he pulit kentup ya we pulit rang pa. Namar kajing kena baki lale kled ya ka kamram ka baki day bentokit halor kajing syale ban kita gi kena. Penban kila kloy bentuk lar ha ka bayade ber kajing ki pajba. Kikmi kikpa chung kita kikna lembat kinong sung kila bitar halor kane da ka pakila ya lumlang syabar chung ka school haka steps ni balang badru kila penun kam da kajing ki rel ruko ha station rel. Kate kajing ki ka bala long ru ha station rel da ka bala khanglat ekilinti rel chung ka ni ka thany na du ka por prashitek men stem.